Benami. Medo Benami le miape tokple miape de la Yesu Christo fen kome. Ayo nye jijo gale la yengabe miakata mi gale duga pupo yame. Me dakwe na mia do motore siare. Ela be nyere o nyebe miakata mi gano dulekia ne miase agbenya. Nenye fonu fole agbenya ye gomede maha. Me blonami be non vio me do bonami. Ye me kwese be mi fole mi ape no po nyi. Abele kenye ha ple mi o le afia goji ha mi fone. Onye jijo gare nam be mi o kata mi gale du. Le kapufonye yame be miase enya ke nu kenye enya omaha enya sika miele nu fogele alo enya sika kona mi be mi agborola yenye maufenya sike mo wo no katanto eye ninya be amegbetoli eye mo funa nufu la esese ne be wa senya de acho egbo ne be enyamele ameresio eye wa tema gbolo la deko pona me mabe matenwi to elabe etrosi ewo si gbebe nyamele numene alo nyamele si watema gbolone vone enyala miasila miasenu si ketutu odibe wa gbolo na amokata alo na ehavio eyata enyale mia osi enya sikele mia si egbea enya sikenye maufenya si okonami be nyeklo sia gome se serene sumiasi chakure nyasiaung enya sia enya sikenye enya sikenye nyala ejebe miase egome ke afimia ade gome alo ase gome la nye kromia ide kegleme si okoyora be bibla me mia ide bibla me le kapopo ya me ye mia kromia ahlenu le bibla me hallelujah maufenya ye ocho wa nu katan alo maufenya ye wa edoawo maufenya ye wa doawo maufenya me yotona ye nu de jona alo nyama ochona nu o re dona gocho eme yata ye o leve vie be mi anya nyama fe asikoko alabe ne be mi nye pa sikoko la mi atenya le sike mi atemu aze wa we fe do le nyamegbe to fe agbenyigba eji hena ma openti kokwe novi ma ofenya ye wa doawo eyata matiba mi akhlenu le Johannes Fagbale etagban pupi gban heida atoliame afiba mi akhlele bana novi loloto be le English fakpaji ya obe in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made.
Without him, nothing was made that has been made. Amen. In him was life, and that life was the light of all mankind. I repeat again, in him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hallelujah. Amen. Mia le pegbe le Yohane Fagbale eta ame eta gbanto pour que gban hede amato ame. Bible la na mi la fi male pegbe me fa kwaji bana. Le gomejeji ame la enyalali enyalali ple mau. Enyala yenye mau. Eli ple mau le gomejeji ame ke to eyama me amela o nu kata eyama manu emela o mo wana ne kesio otawona o eya ame me agbe le agbela si a enye amegbeto pe ekekeli la clé de vivitime vivitila me ten hoe o noviwo enya mile nu fon kure enyaun ke nu ka henya enya ele abe gbogbo ene ele abe ne ele gbenye san fifila ele san pega kia matempo enya sikel do doncho enu nyama o voa asikletoya ye gomenye be abalika eyapo naine emisia yape pe huwo pe movement wo gake eya vuvu na tio mi pona ple atifa val ai pe angba o mi pona for mi me pona eya unto abele siko wa no be mi akpo abe no medele sikom emi akpo ene o le afia abeleke Bibla glena mi libe in the beginning was the word le gomejejiela enyalali enya keli le gomejejia maha enya sike ple mawe no anya yeli le gomejejia enya sikle mawo ono anya yeno yele gomejejia enyama yenye mawamto enyama yenye mawu for Bible gomena he was with God in the beginning oba wakpe mawu elicho gomejejia novi comme c'est la sio la fima through him all things were made. To eya mamela o no kata. Without him nothing was made that has been made. Eya manuela o moto wana ne kesio o wana o. Enya makpo. Nyama ino anyi ple mau le gomejejia. Nyama ye mau cho. Ucho wo no kata. Nyama ye nye mawamto. Ela mi nya be maula gbogbo ye onye. Eyata Bibla gbogbo nya be mi le subom la. Ye mi ye po subo la va la. Eyo mi asubo le gbogbo ple nya te fame. Gbogbo ple nya te fe nya mawu. Mausa yin topo gbogbo wa. Ke le client to le gomejejia la. He no kata.
eye oyiji gbona bi bana ne nyebe eya mali o la o ma tan wo na ne ke o alo o ma wo na ne ke ha o na ne ke ha ma nye wo igo be enya enye ma o enya enye ma o eye ema e ko nu kata to jojo le eye egbela mi po nu kata le kihia me plesio mi akpo plesio mi matema akpo la ma wo penya e o cho wo kata novinya eji gbona mi bana le in him was a life le enyama mela agbele nyame agbe le nyame mawu me agbele mawenye agbe ya in him was a life eya me agbele eya mela agbele me agbe mala yenye amegbeto kata fe kekeli amen eya me agbele agbe ala yenye amegbeto kata fe kekeli ke ye gomenye be mo fe nyala yenye agbe la be mawunto nya gbe ya ema mawa mekenye enyala keme ya agbele la ye me emi agbeto ha fe kekeli le la be mi nya be mawu esi o me mi amegbeto la eme mi vola eto agbegbogbo ha de mi ame ye mi to zilu ho gbagbe elesema mawu wo mi eto anyi ko wo mi vo egbo agbegbogbo kenye ye fe kenye nya kenye kele ya tome eyo gbole mi ame alebena agbekele mi ame ita go be ele ya mamela agbele ya mame agbesienye amegbeto kata fe kekeli hallelujah agbesi kenya amegbeto fe kekeli yala eklena vivitime the light shines in the darkness kekeli agbefe kekeli yala eklena vivitime vivitila mo o and the darkness has not overcome it. Meto no terenu. Hallelujah. Nous kataye o leve be mile no fonkure enyawu. Nous si kata o leve vie do wenyebe. Nenyebe egbe. Monsieur me atayo do kebe Christo to. Alo amesikala ko be yekpo dede. Yekpo hoho. Yekpo agbe. Yekpo kekeli, yekpo mo kiato, ya wonudela, esio katala, jochofe de kale esi, jochofe enya, sike likple mawu, choko mechetiela, enya mame yeme nuo kata o jocho. La be Bible pour la Bible, ne enya mele momoto wane, ne kesi o anao. Enya me agbe le. Agbela nye miape kekeli. Amen. Yata nous si kama dibe na nyale fia ko nyebe na novinya. Ye nyebe na nyebe mau kenye enyala le gomme jamala. Ye do ntila. Ye va miabo. Le agbeyi gba yaji. Alebe nye kplo la. Ye klo la mi ado gome sesede akure ma ofe ye nyanti eyata ntila la enu ya gbogbo alo enyala eva do ntila eyo va mi agbo va sokru mi ape nonome alebo ato nya mi ape gbojo o eye ke onya ovo to gbo be mi nye nouveau la si kenye tomado la agbema kenye enya kenye agbeyale miamela mawe eye ke onya be tomado efodi mitala enfa mi agbo va klo mi anti eye esia megbela ewo mi azo ame untonto
to enya kenye eyanto ke valenti la même eyo klomi antikple ye pe enya kenye agbebua he klomi pe nouveau katana bedane ye khoji cela o magatropo no yao elabe azona elokekelia que va hikeyame eyo khoe kenya peto Yesu Kristo eye azola o pondo don balina o yao eya ta Bible gbele Yohanes fagbele etama tokuku ya sirika bana ke esienye o pondo dro la bena alléluia que keli va hikeyame eye nukajo eva hikeyame voir nukajo eye si keli va hikeyame eye amolo aviviti ela bana ope dona ola ovodi obe ke esienye fondodo la bana kekeli va hekiame eye amolo aviviti la wu kekeli la ela bana ope do ola ovodi kekeli si kama kekeli agbe pe kekeli si ke va hekiame ya ke va hekiame la eye be amebetona khoi ne yebe khoi la ke khososio ne khoi la e khonya kenye ma wa tobli boyma e agbesosio e vovo sosio e kekeli sosio e vovo enka e mo ala nya mo sike yala to e la ta globe Kristo nye mo la nya te pa agbela ke agbesosio e mo la kwa nya te pa le mo e be no mo kata pote pa le mo la kenebe mauto bakpo te pele mofo elabe enya kine khola yenye mawa enya sikenye mawala yele mo azo ye tonsi ye pe gbedo ene be nyama le mo la kokonyi ye pe amotonzu amojojo ne tonzu amovuvu ne tonzu unti fa me ne tonzu jijo pa me ne tonzu eye mawu atamonao labe ye kenye mola nyate pe ple agbela bena agbomafona to soit surtout aimé. Hallelujah. And in English, this is the verdict. The verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Amolo viviti. Eyata egba. Hikiama blue. Elle avait à monsieur le viviti là. L'openu, un nouveau du water, au lieu de nos victimes là. Waouh, il avait egbela. Et voici be maoume galino. Ya mo le papa maoume le ne mauli nu ya manu chomo. Mauli gong. Mauli gong. Et le peu d'eau pe siagbe. Vo ejebe wo ke ya megbeto ke mawo ore topo no no leke. Et pas beaucoup de là. Et je vais na ho. Il peut y avoir que mo no katanto. Ne ho nyamala. Que ne yabe agbe suyesi. Agbe pe que keli le me. Vous le mo. Nous si à nous le mo vo. Unti va fa le mo. La messe le mo. Ya ira le mo. Nous si à nous que rien la que rien nous nye ko la kata po no fa le mo vo. Que oya pe ko no tadana mawu de nusu kata pono pele mo vota eye amesio konya ya febli botete kata no mala wa yobe amajojo wa yobe mawvio ke ye wo ya to ko nyebo na pe dana mawu betiagbe ela be nu kata lete pe na ovo la be bibla bona mi nyere bana afimio mi ava yo ila mawbe ya tona mi koko. I will answer you before you call me. Mobe ya dot ya se ogbe afina ba yoyi. E ne be igba nu fojila ya se. Hallelujah. E ya to be mi awo yala kenye to ke me nyala mi akpo nu adu kake ameke me oya ke le victime nu omla
dollar wo mi oye mi akpoti ano mi pa ko la famille mia kaka ameke me o ko le victime la e chiko awo mi o mi akpoti jo ke ameke me o ya la wa no nka wa dumpe le feve se bli bome le tetera ni bli bome ela be o gbenya la o gbenya me ke vovole o gbe kekeli la wono vinye o ke ho kekeli ya o me nya le e nya nusu kata le nya me ko to nya mo to na wona nusu ko la ke ya be nusu la enye wo na wo e maka dumpe apo gbere o ma dumpe gbere o na nya ho nya ya ho la fafa o ma po la fide ke wo no vinye e ya tamati ben na ho nya ya na woto chonti na khonya ya na nya be wo agbeleme na khonya ya na nya be wo kekelileme na khonya ya na nya be wo vovu popoleme na khonya ya na be wo kesinonu leme na khonya ya na nya be wo dedeno popoleme na khonya ya na be wo ameta popoleme na khonya ya enu sialu leme nawo kesinonu leme nawo mawa afia boko na to la gbe o me ala be yin mo bo ya jengo no ha nenye bele yimla maklinu ajanyo la be mountain ne longona mila popo la anabo asolo ko banami ne gama tire le ko bala ala ngi na akobli bodo la ala gbaoli la be nu kenye to la ke sino nu yo nu ka lu khwasio sio le o ko pe menya la mawu adefiao anye gomo pola le yo katama gaula agbe ma fola sosio la bena eho agbe kenye mawu kenye makumakua mawu mawua kenye mavo la ela gbome trosi ame tohe trosi ame tonto ame vovo ame deblibo kenye mawu fe amenyenye kenye mawu fe amenyenye ponu fele mokola we deblibo ma no vinye muse kata tokpo no fele mowa ke musere la ka no tere unwa de kamelio mawu ne irao besenya yao to novio ko yobe yesu yo o ira maulolo avoadidula to true forgiveness mission of Celia mauna ira miakata le Kristo is from commun o kwesebe ese gome tamia dogara la feto yesu Kristo from commun dogara do vinyereta o sikenya ya o sikere here megbele nya yam tipe kere egbele nya ya vagbo nya dibe ya kere mo khoe na wodo la gbome ne khoya awodo atro tinya le gapopo yame le Yesu Kristo fon comme le Yesu Kristo Nazareth fon comme la me benya ya ne geremo ne kpono fele wonchi fo gogrome ne madambe nu sukatanya nu kikla gbome la non ne dedida le Yesu Kristo Nazareth fon comme me dogbera bena ewa mekelekbe ya sefifia gbogbo ko ne kasintio bena nusukata nya mo khanu la gbomela o kata ne gbadida le Yesu fo comme nusukata nya chakachaka la gbomula Kristo Yesu fo comme la apoto ne gbo kata dida ela be khonya sikebo wa no kata to enyaman eyama no mo wa ne kesio na la ke khokola no kata nya wono azo le Yesu Kristo Nazareth fo comme le Yesu Kristo Nazareth fo comme e me dogbera le tole bena chogbe dia no vinya e kwati du hoho to Kristo Yesu pokoma bola bena mekalu dio Yesu edu jinai Yesu edu jinao bravo Yesu edu jinami bravo Yesu edu jinami hallelujah o yiro kere kema ko be mawiro ela be khonya yao sikajira khokholo le Yesu Kristo pokoma amen o yami nyakano edusarea le echopo ke kiama ni milagbe nyakadogo le Yesu mon komelo amen.